Tesalonikatɔwo ƒe agbalẽ gbãtɔ 5. Ŋudzɔnɔnɔ na Aƒetɔ la ƒe vava. Ɣe ka ɣie nu siawo katã ava eme? Nɔvi lɔlɔ̃awo, mehiã be magblɔ nya aɖeke tso ema ya ŋuti o, elabena mienya nyuie be ame aɖeke menya ɣeyiɣi la o. Aƒetɔ la ƒe azãgbe la aɖi ɖe mí abe ale si fiafitɔ vana le zã me ene. Esime amewo le gbɔgblɔm be ŋutifafa kple dedinɔnɔ li la, gbegblẽ ava ƒo ɖe wo dzi kpoyi, abe ale si fu ɖua funɔe eye mate ŋu asi le enu o ene. Ke nɔvi lɔlɔ̃awo, miawo la, nu siawo mele ɣaɣla ɖe mi o, eye womava ɖi ɖe mi abe fiafitɔ ene le Aƒetɔ la ƒe azãgbe la o, elabena mi katã la, kekeli kple ŋkeke la ƒe viwoe mienye, eye menye viviti kple zãtɔwo o. Eya ta minɔ ŋudzɔ ɖaa, eye migadɔ alɔ̃ abe ame bubuwo ene o. Minɔ ŋudzɔ na eƒe vava, eye mianɔ mo xexi. Zã mee amewo dɔ alɔ̃, eye ɣe ma ɣi me kee amewo mua aha. Ke mina mí ame siwo nye kekeliviwo la, míanɔ mo xexi, eye míatsɔ xɔse kple lɔlɔ̃ ƒe akɔtakpoxɔnu ado, eye míaɖɔ ɖeɖekpɔkpɔ si míele mɔ kpɔm na la abe gakuku ene. Mawu meɖo be yeahe eƒe dɔmedzoe ƒe to na mi o, ke boŋ be yeaɖe mí to míaƒe Aƒetɔ Yesu Kristo dzi. Kristo ku ɖe mía ta, ale be míele agbe alo míeku o. Ne etrɔ va la, míate ŋu anɔ agbe kplii tegbetegbe. Eya ta mide dzi ƒo na mia nɔewo, be miatu mia nɔewo ɖo abe ale si miele wɔwɔm xoxo la ene. Ŋkuɖodzinyawo kple gbedonamewo. Nɔvi lɔlɔ̃awo, azɔ la, míele biabiam tso mia si be miade bubu ame siwo wɔa dɔ kple vevidodo le mia dome la ŋu, ame siwo wotsɔ ɖo mia nu le Aƒetɔ la me, eye woxlɔ̃a nu mi. Mido kɔkɔ ame siawo le lɔlɔ̃ me le woƒe dɔwɔwɔ ta. Minɔ anyi le ŋutifafa me kple mia nɔewo. Míele nu xlɔ̃m mi, nɔvi lɔlɔ̃awo, be miaxlɔ̃ nu ame siwo le kuvia wɔm. Mide dzi ƒo na ame siwo le vɔvɔ̃m. Mikpe ɖe ame siwo gbɔdzɔ la ŋu. Migbɔ dzi ɖi na ame sia ame. Mikpɔ egbɔ be ame aɖeke metsɔ vɔ̃ ɖo vɔ̃ teƒe o, ke boŋ midze agbagba be ɣe sia ɣi la, mianyo dɔ me na mia nɔewo kple ame bubu ɖe sia ɖe. Dzi nedzɔ mi ɣe sia ɣi. Minɔ gbedodoɖa dzi madzudzɔmadzudzɔe. Mida akpe le nuwo katã me, elabena esiae nye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu na mi le Kristo Yesu me. Migatsi Gbɔgbɔ Kɔkɔe la nu o. Migado vlo nyagblɔɖiwo o. Mido nu sia nu kpɔ, eye milé ɖe nu si nyo la ŋu. Mitsri vɔ̃ ɖe sia ɖe tɔgbi. Azɔ la, Mawu ŋutɔ, ame si nye ŋutifafa ƒe Mawu la, nakɔ mia ŋuti keŋkeŋ, eye wòadzra miaƒe gbɔgbɔ, luʋɔ kple ŋutilã blibo la ɖo mokakamanɔŋui le míaƒe Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe vavagbe la. Nuteƒewɔlae nye ame si yɔ mi, eya ta awɔe ade goe. Nɔvi lɔlɔ̃awo, mido gbe ɖa ɖe míawo hã ta. Mido gbe na nɔviwo katã le Kristo me. Mele eƒom ɖe mia nu le Aƒetɔ la ŋkume be woaxlẽ agbalẽ sia na nɔviawo katã. Míaƒe Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe amenuveve nanɔ anyi kpli mi.